U ovom videu podsjetit ćemo se načina na koji možemo kreirati objekte uz pomoć JavaScripta. Rekli smo da objekte možemo kreirati na dva načina. Ideja je da kreiramo dva objekta koje imaju ista svojstva na dva različita načina. Krenut ćemo od prvog načina i kreirat ćemo objekat koji se zove prvi objekat. Da bismo to uradili, deklarišemo promjenljivu prvi objekat, zatim otvaramo vitičastu zagradu i zatim navodimo svojstva koja taj objekat treba da ima. Prvo svojstvo neka bude svojstvo ime, zatim slijede dve tačke i vrijednost tog svojstva, u ovom slučaju neka bude Marko. Zatim slijedi drugo svojstvo koje će se zvati prezime i neka bude Marković, vrijednost tog drugog svojstva. Potom pišemo treće svojstvo, to svojstvo neka ima naziv prebivalište i neka sadrži vrijednost Beograd. Zatim četvrto svojstvo i posljednje svojstvo ovog objekta neka bude godina rođenja i tu ćemo napisati 1980. Ok. Ukoliko pritisnemo Enter, kreirat ćemo objekat koji ima svojstva ime, prezime, prebivalište i godina rođenja. I vidimo upravo jedan način na koji smo kreirali taj objekat. Drugi način kreiranja objekta pokazat ćemo sada. Deklarišemo promjenljivu koja se zove drugi objekat i kažemo new object, otvorena i zatvorena obična zagrada, tačka zarez i kreirali smo drugi objekat. Ovaj drugi objekat je inicijalno prazan, što znači da on trenutno nema nikakva svojstva, a rekli smo da je ideja da naša dva objekta imaju ista svojstva. Da bismo drugom objektu dodelili svojstva, to radimo na sljedeći način. Drugi objekat, tačka ime, jednako je, pa sada ćemo staviti samo drugačije vrijednosti, Petrović, odnosno Petar. Drugi objekat, prezime, Petrović. Drugi objekat, prebivalište, Novi Sad. I drugi objekat, godina rođenja, ok. Na ovaj način i drugi objekat sada ima ista svojstva kao i prvi objekat. Ukoliko želimo da ispišemo svojstva nekog objekta, ispisat ćemo prvo na prvom objektu, prvi objekat, tačka ime i napisat ćemo komandu console.log, pošto se trenutno nalazimo u konzoli i želimo da nam JavaScript u konzoli ispiše vrijednost svojstva ime prvog objekta. I vidimo da nam JavaScript vraća Marko. Ukoliko želimo da to uradimo sa drugim objektom, JavaScript nam vraća vrijednost Petar. Ok. Ono što želim još da vam pokažem u ovom videu, da se podsjetimo načina na koji dodajemo neko svojstvo koje objekat nema. U prvom objektu vidimo da imamo ime, prezime, prebivalište i godina rođenja. Želimo da prvi objekat ima vrijednost mjesto rođenja. I sada smo napisali prvi objekat mjesto rođenja i proslijedit ćemo vrijednost Beograd. Ok. Sada je naš prvi objekat koji inicijalno nema vrijednost mjesta rođenja dobio svojstvo mjesto rođenja i vrijednost Beograd za to svojstvo.
Na drugom objektu prikazat ćemo drugi način na koji to možemo da uradimo. Možemo reći drugi objekat, pa sada možemo reći mesto rođenja i reći ćemo Novi Sad. Ok, sada možemo zahtevati od JavaScripta da ispiše mesto rođenja prvog objekta i on je ispisao Beograd. Zatim zahtevat ćemo od JavaScripta da ispiše mesto rođenja drugog objekta i dobijamo vrednost Novi Sad. Ono što želim još da vam pokažem, da se podsjetimo u ovom videu, je način na koji se brišu svojstva nekog objekta. Ukoliko želim da obrišem neko svojstvo objekta, koristim reč delete i kažem prvi objekat, mesto rođenja, zatim možemo obrisati i svojstvo neko svojstvo drugog objekta. Reći ćemo delete drugi objekat, pa možemo reći također mesto rođenja i obrisali smo i ovo svojstvo koje smo prethodno dodali drugog i prvog objekta. To bi bilo to u ovom videu. Vidimo se i čujemo u nekom narednom.